Lisekela laloncisele live le-Taiwan kuleli Chang Lin-Tsui uthi live le-Taiwan litaqhubeka nekubambisa live laseSwatini kuqinisekisa inhlalakahle yawo onke emaswati. Tsui bekakhuluma ngesikhathi liphiko le-Taiwan Medical Mission luniketa sive sendzawo yasehlane lusito lwetempilo lwamahhala. Hulumende welive le-Taiwan ngaphansi kwehlangothi lwe-Taiwan Medical Mission njalo ngenyanga uvakashela tinkundla telive kuniketa sive lusito lwamahhala lwetempilo. Ngemgcibelo libandla labodokotela be-Taiwan Medical Mission bavakashele indzawo yasehlane ngaphansi kwenkundla yaseDvokodveni kuniketa lona lusito lwetempilo lwamahhala kulesive. Lisekela loncisele live le-Taiwan kuleli Chang Lin-Tsui uthi lena indlela yekufisela sive salenkundla khisimusi lomuhle. We hope all the people in this country will be safe and healthy. And in this season, I would like to say Kisimusi Lomushe. Lobuko lehlangothi le-Taiwan Medical Mission, Dr. Tu Xiuye, uchaze ngelusito labalulekile kule nkundla. For the free clinic, we provide clinical diagnosis and give some free medicine, and especially for those acute medical illness. And also we found some patients might have special needs, so we can refer them to the Mbabane Government Hospital. Lilunga lephalamende lenkundla yaseDvokodveni Mduduzi Magagula yena uthi bafise kuthi lolu sito lwenabele nakuletinye tindzawo. Lusito lolunje sizataluqela kakhulu be-Republic of China on Taiwan silunabele pomalinza lunabele emdumezulu kude abantu bonke abantu bemaswati labagulayo kuleyo ndzawo bede. Live le-Taiwan liphindze lichubeke nekubambisa live laseSwatini kuletinye tinhlangothi letifaka ekhatsi temfundvo netekulima kuletinye. Etindzabeni yeSwatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngasikhumbuzo Dlamini ehlane.